Salam mahubata ganupan Bapak Inang, selamat hari Minggu mahubata. Sonai homa age Bapak Inang, naman dihuti kebaktian i rumah. Banina kurang sehat di Bali podoman, sonai homa age na rumah sakit, aserup kita memuji Tuhan tak. Laupukah kita acara kebaktian ta ibagas panorangon. Puji kita Tuhan ta. Marhite doding, haleluya. Nomor 412 ayat sada 2 pakon tolu. Kuria riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dinda pasing, sito palangit pakon tanah on. Jehovah do gogohku pakon gatarhu, hubani do mangarap uhurhu, gabe yurupi do ahu, halaniai marolop-olop do uhurhu, anjahu puji ma ia marhite dodingku. Jehovah do pargogoh bani bangsani, anjaha batar-batar hatuahon do ia bani naminakanni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata Bapa nami, nadop mengondoskon anakmu si sada-sadain manaron hahirion, apa haparngiton, rosi mati tarsilang idolok Golgata, marianan maham itongah-tongah nami, laho mamasu-masu anjaha mengajari hanami, ase sir-sir hanami mangirikon ham, janah mamorsan silang anjaha mempernalang diri nami. Terima kasih maha tonon nami hubamu, halani ipasaut hamdo sura-surani uhurmu, bahen haluahon nami. Jaluham maha nami marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundulma kuria. Dodingta haleluya,
nomor 408 ayat 1 pakon 2. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan na passing anjahan adop papasing kon hanami. Na mangaku do hanami, gati dolang ihargahon hanami hapasingon nadop ilayak kon hamben nami. Marhite goluh naibagas habutakon, pakkorhon ni hamajuon ni zaman. Lambin marbage do horja-horja do saon nalang pitah persedahon hauhuron. Tapi dihut do makkorhon naburit ni pardagingon. Lambin buai mahoma nalang makkargahon akulani. Marhite horja pandriah-riahon. Mangindahi hasonangan. Marhite na mamake narkotika pakon obat terlarang. Mambain madabuh hubani naborit na mabajan. Holong maatemu sasap hamma dosa nami. Urasi janah ian kon hamma uhur nami. Marhite tondimu aselambin manggoluh ibagas hapasingon. Ham Tuhan holongmu Tuhan tumangdo nayarap kon hanami. Bani panginduan namion. Amin. Tangar anjaha porsai hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dap-dap. Layak do behenon ku ai songon salju. Agepe gerger songon hiu hasumba. Putih do behenon ku songon kapas. Ibagas holong ni nebata. Domma isasap haganup dosata. Halaniai pataridah kon hitam ma tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Kundul ma kuria. Dodingta haleluya nomor 472 ayat 1 pakon 2. Kita hak tongon naibata
nyanyianmu marsompah ulogemu pasangakon ang prosisado kami timbul tanapasing gogoranmu ini saya jarhonang dalanmu gakuo asing ardalan apai hasitongan saya lutiham urhon saya dongko asing arhadiaran manigoran saya pitaham Tuhan nagoy haposan ki bay guru sigalan Bokas nunuan siirik konongin nagame sulubani parkalanan Riap mahita jongjong saksihon hitama hapor saya ontain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabtanoh on au porsaya bani nebata bapa parguguh na sotarimbang na manopa langit pakon tanon on au porsaya bani Yesus Kristus anak ni debata na sasadein indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape hadiaban marhite itong dinapasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Latus ipar silangkon mate anjaha itanom turun hunagori toru mulak manggoluh humbani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anjaha hundul isyamun nene bata bapa para gogoh na sotarimbang in hunjai maya mulak magira laho manghumi halak na manggoluh pakon nadok mate au porsaya bani tondi na pasing bani kuria parsadan na mapasingin parsauran ni sagala na mapasingin bani hasasapan ni dosa bani parpuhon ni akula pakon bani hagaluhan na sadokah ni dokahni amen hundulma kuria Dodingta Haleluya nomor 450 sia ayat sada 2 pakon tolu.
Sahabat taganupan, Bapak Inang, sunage nomba nama poso, sadaran hubani panorang na dop ito tapkon, ay pengurus GKPS Resort Santarsada, tiap pakon panriahan pakon BHMJ Kuriaon, Saud Masadarion, Pamasota, ay marhata parlobe, bani Panditata Pendana Baru, Aima Pendeta Marlan Damanik, naigi pokon keluarga. Dom hujai, ibakas hormat ke tangkanami Bapak Pendeta, naigi inang, na mangihut ke tangkanami hubani hita PHMJ, sunagi pokon keluarga, inang pengantar jemaat, inang wakil pengantar jemaat, inang sekretaris jemaat, Bapak Bendahara jemaat, tangkanami rok kulubi hita, sunai hubani mewakili sektor, mewakili pengurus sektor sahalak, asaman nami pengurus sektor, nadong ijon Roma Ulubi, sahalak mewakili. Sektor 2, sunai ke seksi inang, seksi Bapak, seksi sekolah minggu, sunai mewakili pengurus tupuan, yok tangkanami bani inang situa Enda Boruda Manik, mewakili anggota jemaat Haganupan Pagori Nikuria Sudirman, ya tangkanami hubani Bapak Situa Hair Girsang. Ya jong mahite John, agak kujok kona semuat. Ya, jadi terima kasih Jadi acara na perlu biholi pada skon sahab ucapan selamat datang, aima mewakili sektor, aima na inadasni ketua sektor 2, na mangihut mewakili seksi, ya. Opat seksita ikuriaun namar sahab koli padaskon ucapan selamat datang bani pendeta pokon keluarga, aima seksi inang, seksi inang nok kanija, situa dokter Darista, cokam situa, ya. Seksi inang maholi padaskon ucapan selamat datang bani panditata kon keluarga, mewakili tupuan nadong ikuriaon odos mahubani tupuan ni lansia, nadong izo sunari dene baru maholi umbani mewakili jemaat ubani Bapak Situa Hair Girsang, baru maholi namar pudi PHMJ pamemar sahab kuli PHMJ totu mewakili hita Haganupan baik sektor seksi tupuan pada kita maholi hiu pamoting baru marsahab membani PHMJ na parpudi selalu seholiai baru marsahab marhata parlobi manasiam Bapak Pendeta nami ke sunai pokon inang sunai manur nami
AC Bani Penerangon, yotak kami mamai wakili sektor. Bani Bapak Ketua Sektor 2. Shalom Bata Ganupan. Parlobe sahali kita makataon terima kasih hubani Tuhan nai bata. Nado membere panorang sadarion boy kita berkebaktian minggu di rumah ni Tuhan on. Nani hormatan nami Pandita Resort, Bapak Pendeta Marlan Damanik, pakon boto pakon nyompah haganuk, nado rap pakon kuriani Tuhan ijon. Domo hubani mutasi nado i adongkon bani panorang na lewat. Sunai homa pimpinan Majelis Jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman pakon kita ganup urian Tuhan i gereja on. Anami kumbani sektor au mai todo kumbani sektor nama wakili sektor aima sektor 2 maka tahun selamat mahubani Bapak Pandita Marlan, pakon keluarga, nadop masuk laho melayani di tengah-tengah ni kuria GKPS Resort Center Sada, aima GKPS Jalan Jenderal Sudirman, pakon GKPS Marihat. Khusus ni sadarion ibayan do acara ya dalam rangka nadop roh kami jon laho melayani kuriani Tuhan. Anggo kanami makaton kubamu pendita nami ya selaku jua ni Tuhan na ibotoh kanami doma dokaham melayani di tengah-tengah ni GKPS. Ase terus kokama pelayanan ai ulang lambin menurun, AGP ibagas pandemi COVID-10 siang on, aima naboy memotivasi ham laho homa menggerakkan haganuk kuria ni Tuhan na adong IGKPS Jalan Jenderal Sudirman on, na terdiri hubani sia sektor ase anggo hanami mangindohon, boy ma Bapak Pandita pakon aganuk pelayan-pelayan na adong IGKPS Jalan Jenderal Sudirmanon membahen pelayanan melayani haganuk kurian ya Tuhan mungkin ibagas pusok ni uhur mungkin ibagas sitaronon halani situasi kopiton yakin do hanami kubamu Bapak Pandita anggo Tuhan do nagabe ondolan laho makorjahon korja ni Tuhan itongah tunah ni kuria pasti berhasil gabe hasangapon mai ubani Tuhan ta. Tapi anggo bani COVID-19 on agak moru holi kisah ni urmu bani ibandingkan bani situasi normal on homana gabe problem itongah-tongah ni kuria. Alaini dahkam anggo sadarion naroh cukup bahat do senari. Aupe ya terima kasih hubatta AGP ibagas COVID-19 on boy jaga hita protokol kesehatan. Mudah-mudahan langadong naburitan, langadong terpapar COVID. Tapi dalam keadaan sonon pe anggo boy ikrak kita semangat kebersamaan kolaborasi dalam rangka pelayanan. Yakin doa nami berhasil doai holi. Alani IGKPS Jalan Jenderal Sudirmanon biasa ni anggo idorong pandita dalam rangka pelayanan kisah ni uhurdo laho mandalankon ai. Ase selamat mahubamu Tuhan ma memberkati Yesus Kristus nagabe batar-batat ta laho mangidangi. Terima kasih Mak. Namangihut mewakili seksi 4, seksi Inang. Shalom, Horas Mabata Ganupan.
sada malas niuhur sungguh kita rasakan pada hari ini. On ma panorang ni marhata parlobe Bapak Pendeta Resort, Pendeta Marlan Damanik pakon keluarga. Doma ganjang nakin ipadas mewakili sektor anggo hanami humbani mewakili opat seksi IGKPS Jalan Jenderal Sudirman. Selamat datang Bapak, selamat datang Inang, selamat datang di Resort Siantar 1 buat adik-adik kami. Kepada Inang, mari kita bergabung di seksi Inang. Ibu tukon hanami do pengalaman niham, halani anggo ipayu itu hanami jejak rekam ni pelayanan Bapak Pendeta do mabahat. Por saya do hanami bahat dotong pengalaman niham, halani ai ipai mahanami maai Inang untuk membangkitkan semangat keimanan, semangat keaktifan di dalam pelayanan hubani Haganup seksi Inang. Kepada adik-adik kami, mungkin tidak di sini ya. Oh, satu di sini. Mewakili seksi pemuda. Oh, 2. Maksudnya tadi Siantar Pak. 1 ya, SMA ya Nang ya. Iya. Mewakili seksi pemuda menunggu keaktifanmu Nang, menunggu kreativitasmu untuk juga membangkitkan semangat pemuda untuk melayani, untuk bangkit dalam keimanan. Horas Mabata Ganupan, Tuhan Yesus memberkati. Namangihut kumbani mewakili tupuan pengenai bani puan lansia. Salom Mabata Haganupan, tarpuji ma Tuhan. Sadarion gok malas niuhurta, iresot siantar sadon, khusus ni ijemaat Sudirman, bani panjalo ota hubani Bapa Pendetata, iresot siantar sadaon, Bapa Pendeta Marlan Damanik, gogoh dohubain Damanik nyai halanyau pe boru Damanik tene. Jadi malas tumang uhur roh Damanik hu jemaat Sudirman khusus ni. Sonai age hubani nasyam keluarga inang pendeta harus inyombah tene. Malas tumang uhur nami. Hubamu Bapa Pendeta nami dong dotolu tupuan i jemaat Sudirmanon. Sada maai tupuan lansia ceria na berkegiatan doon sahali sabulan somalni hasi bani situasi COVID on agak vakum otik kegiatan na rutin dane napaduahon ay ma tupuan inang Naomi dane tupuan inang Naomi on pe dos-dosongon tupuan lansia berkegiatan doho maon tene rutin do berkegiatan dop ay sadanari ay ma tupuan purna bakti ya tupuan purna bakti kuriaon jadi songon na idilohon nokan ama mewakili hanami hembani tupuan lansia hubamu Bapa Pendeta nami dumata kasih tandai hanami ham halani idingat hanami sopat doham homa Marianan tene i kompleks sektor onom sangga hambar tugas sebagai membantu i distrik Sada idingat hanami doai janah malas do uhur nami bani panjaloon nami hubamu janah paimahon do hanami bani pelayananmu ben nami janah yakin do hanami porini pe sadihari hanami mandilo ham melalui undangan tene na pasti do ilayani ham hanami bani kegiatan-kegiatan na ia dongkon ijemat Sudirmanon. Ase hubani nasyam, terima kasih ma. Oras. Ya, namangihut utang kanami mah hubani Bapa Situa Hair Girsang omma mewakili Bapa mewakili Hitaganuk anggota jemaat na dong Sudirmanon. Nai panorang.
Salom mabata haganupan. Perlo biyaw tene minta izin hubani nasyam Bapa Inang haganupan Kuria Jemaat GKPS Jalan Sudirman. Aw mamawakili hita haganupan tene ase dos riakta. Perlo be hita makatahon puji-pujian pakon terima kasih kubani Tuhan na ibata. Ibere panorang na diar. Boy hita beribadah. Hasipe adong aturan ni beribadah ta kebaktian ta kumbani tahun-tahun nasalpo. Tapi ididah kanami jorgit do hita ganupan na hadir ijon. Terpuji ma Tuhan. Hanami nokonay mewakili jemaat GKPS Jalan Sudirman bani acarata ay mangalo-alo Bapak Pendeta Resort Siantar Sada. Terlebih ya tahun hanami tene selamat datang ma hubamu Bapak Pendeta sonai huma agi keluarga haganupan sehat na siyam roh pujon sehat humahan nami dapot nasyam age bani na masa-masa sulit COVID-10 siya na masa bani panorakon. Hanami jemaat GKPS Jalan Sudirman Bapak Pendeta menyambut kedatangan Niham na berbagai-bagai pendidikan, berbagai-bagai pikiran, berbagai-bagai sosial ay manalaho si jupahonmu ijemat GKPS Jalan Sudirmanon. Yakin hanami hubani ham Bapak Pendeta nami secara pribadi au madokah kutandai ham anjana pendeta na senior maham IGKPS Jalan Sudirman IGKPS. Halaniai posuhur nami Bapak Pendeta hubamu bani pelayananmu. Na ihasomani Tuhan doham melayani i resort Siantar Sada. Secara khusus hanami Jalan Sudirman ontene jemaat GKPS Jalan Sudirman ase lambin tambah na persaya. Ase lambin roh bahat ni roh hugareja beribadah atape ibadah-ibadah rumah tangga. On mahanami jemaat GKPS Jalan Sudirman Bapak Pendeta sonon mahanami sonon majalon nasyam age keluarga haganupan songon dadap isobut ni seksi no konay pakutupuan ase riak mahita ibagas go malas niuhur nalaho mamuji Tuhan na ibata. Salinari atau nanami selamat datang mahubani Bapak Pendeta Marlan Damanik takon keluarga haganupan andohar iberkati Tuhan ham malayani i resort Siantar Sadaon. Terima kasih ma, sonai mahatan nami humbani Kuria GKPS Jalan Sudirman. Horas ma. Napar Pudi, Ondos Mahubata, pengurus harian Majelis Jemaat. Shalom ma Bataganupan. Bapak Inang sunage nama poso Kuria ni Tuhanta. Malas uhurta terpuji ma goran ni Tuhan. Baik perdalanan ni Kuria, terlebih Kuria GKPS Jenderal Sudirman. Jong-jong do Tuhan Raja ni Kuriain nama ngajari hita, nama nogu-nogu hita, asibani sadarion, bani hari Minggu tanggal 28 Februari 2020 sada, ipa masa hitama sada acara na khusus, acara penyambutan hubani Bapak Pandita Tanah Baru,
Pandita Resot yang tersada, aima Bapak Pendeta Marlan Damanik. 2 minggu nasalpu ipa masahita dohuma, marhata perpudima panditata, pandita Posma Purba, nadop mangidangi hita ibagas na hurang lebih 5 tahun. Sonari pa masahita ma, acara penyambutan, maka tahun selamat datang hita hubani Bapak Panditata. Jana doma marsahap no kanai na mewakili sektor seksi tupuan sunai agi kuria. Jongjong manuan hanami ijon pimpinan harian Majelis Jemaat GKPS Jenderal Sudirman. Nasiol maka tahun selamat datang hubani Bapak Pendeta Marlan Damanik pakon keluarga. Malas tumang urnami songon na isobut hasoman nami na perlobi maka tahun. Memang tongon, baik perdalanan ni kuria, ipa masahita do periodisasi, janah sadalan bani harapanta, periodisasi ay masada panorang, sada momentum, sonaha asilang binjengis pangidangion ni tongah-tongah ni kuria, penyegaran ni niasomanta, totu sadalan bani harapanta ay, mungkin songon sobut, orang tua tono kanai selaku pendeta na senior, tentu buidu pengalamanmu. Janah dongdo homa identitasmu, gayamu, stylemu. Tentu harapan nami haganupan ay memperkaya haporsayaon ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman on terlebih. Sadalan hujai, totu marbagai-bagai dohoma karakter ni kuria. Marbagai-bagai dohoma permasalahan-permasalahan di tengah-tengah ni kuria. Totu saling mengisi mahita ijai. Hanami selaku kuria GKPS Jenderal Sudirman, dong dohoma permasalahan nami, dong dohoma karakter nami, style nami, totu saling mengisi hita, saling memperkaya hita, saling bekerja sama kita, saling marsirupa kita. Janah posur nami, lambin roh diarni do, horja pangidangion itongah-tongah kuriaon. Aiman nidah kanami, halani sopat do hita, sopat do hanami, rup makorja pakon Bapak Pandita Marlan, kurang lebih maai sabulan. Kira-kira 2 tahun nasalpu. Jadi doma marstanda kanami, jana aima nagabi modal nami homa nalaho bekerja sama mangidangi Tuhan, mangidangi kuriaon. Jadi hubamu Bapak Pendeta Marlan Damanik pakon keluarga, om mahanami kuria GKP Jenderal Sudirman. Sonon mahanami pataridah kon malas niur nami. Sonon mahanami nalaho mangalu-alu pandita nami. Totu bani haganupan gaya namion, haurangan namion, omma na boy terberehan nami hubamu. Tapi ibagas pengharapan hanami, tetap maham semangat, tetap maham margogoh, jana tetap maham memberi panorangmu, pikiranmu, sunai agi inang, pakon anak-anak juga, bersatu padu kita sebagai satu jemaat di tengah-tengah kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman ini, supaya semakin indah persekutuan itu. Jadi tentu tanda ni malas niur nami, nagabi tradisi itongah-tongah ni kuriata, sadalan bani gereja Kristen Protestan Simalungun, adat ni Simalungun ay doge, nagabi hata di dahon ni malas ni uhur, marition na ibere hanami ma tokinari, hiyo, tanda ni malas ni ur ni kuria, nalaho membere semangat mahubamu, margogoh maham, sesehat maham, sunai agi keluarga haganupan, nalaho mandalan kon tugas pakon tanggung jawabmu. Sonari ibiri hitama, kubani Bapak Panditata.
Jadi hubani pandita nami sadalan hubani naik sebut ni pengantar jemata doma ondos kubamu hiu lambang ni hita hasimalungunon onma hiu pamoting ase hatanon nami masongon hatani simalungun na makatahon hiu simalungun tununon tunon ni nasapari doma tupa hiu pamoting paringgas akula lamar horja. Ay mahatani panita, terima kasih mak. Sekaligus ma, jadi iduti mau saya humbani pengurus GKPS Resort Santersada. Jadi boy mahita hundul. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin nasyam pendeta pakun keluarga Ijilo betini sonari bere panorang benami pengurus resort. Jadi hubata anggota pengurus resort Santersada perutusan Sinode Golon GKPS Resort Santersada Ase hulu be mahita, jom mahita. Sini. Jadi anggo bernami Resort Santersada dalam menyambut atau mengalo-alo Pendeta Marlan Damanik sesuai dengan surat perpindahan bani tanggal 16 Januari 2021 di tempat tondo pendetaon Huresot Santersada. Jadi anggo Huresot pilihan kami panorang wakil ketua mau sahab kam. Terima kasih. Terpuji ma Tuhan bani perjumpaan tai bagas sadarion bani ibadah tai bani siang nerion pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Jalan Sudirman sunai pokon pengurus seksi Rosihita Ganupan nomor tupu bani rumah ni Tuhan bagi sadarion sunai bani keluarga Bapak Pendeta Nami Pendeta Marlan Damanik on mahanami hasomanmu i Resort Santersadaon. Memang lapi Jon Haganupan bendahara pakon anggota Langi Jon. Hanami makatahon bamu selamat datang ma, selamat bertugas i Resort Santersada. Resort Santersada memang dua kuriani, kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirman, pakon kuria GKPS Marihan. Tapi i Jalan Jenderal Sudirman dong sia sektor janah hanami umbani pengurus resort niurnami pakon haganupan anggota jemaat GKPS nadong i Resort Santersada. Pertobe yang katakan nami selamat mertugas mai Santersada na paduahon hanami mangindo maaf bani nasyam bamu Bapak Pendeta Nami pakon keluarga naja parroneham hujon melalui eskani pimpinan pusat lape salose rumah resort nak dong isamping ni gereja ton ay mana sedang dalam proses jadi anami anggota GKPS Resort Santersada mangindo maaf jana harapan nami satonggo hita sunaya hita haganupan anggota jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon ase rup mahita makosehon harapan nami sebetulnya menami umbani pengurus resort sunaya gena domai bentuk kita semacam kelompok kerja lang paling benita panitia izin Bapak Pendeta sunai PMJ patorong kanami John lang palai benita panitia kita hanya membentuk pokja kelompok kerja
Sonaha aseboi lebih cepat rumah resort na baru na jono na samping na bekas samping kantor pusat na lama. Kalani anggona i Jalan Kasuari doma i pergunahon pimpinan pusat KPS. Jadi lang paling bentuk kita panitia, kita kelompok kerja do bentuk hanami bentuk kanami melalui pengurus resort senayage PHMJ na 2 jemaat. Bekas harapan ase tonggon kita janah dukung kita ma sonaha ase boy podas salose rehab rumah untuk pendeta resort. Rencana nami rencana ni penitpok jahinan, rencana ni kelompok kerja paling lama 2 minggu ke depan doma salose. Jadi ay manur nami pendeta nami sonege keluarga ya mari topang menopang kita bani horja pelayanan janah prosedur nami sonetoni ya somana konayai Bapak Pendeta doma ya salah satu pendeta na doma senior IGKPS janah doma buai tempat pelayanan yakin doa nami bani kerjasama tahu lebih nerion bisa lambin lomar bagal goran ni Tuhan itongah-tongah ni pangidang yonta. Sonay manur nami hamba nami anggo masalah sonaholi parturding ni sonay ge ulos pamoting ijay mo libek kanami. Sangka memasuki rumah baru rumah na doma isap kon hita moholi ijay ma hita membain malas ni hurni anami pengurus resort yang tersada. Sonay manur nami terima kasih ma jana selamat martugas ma hubamu Tuhan Yesus ma nama masu jana nama pergogohi. Terima kasih ma. Ya, jadi napar pudi ondos mau bani Pak Pendeta inang memperoleh marsahap baru mewali pendeta menutup sama. Salam mahubat tahaganupan. Terpuji ma Tuhan na mambere panorang hubatta marhasa daun bani panorang sadarion sekaligus homa panorang on mahanami patandahon diri. Terima kasih hubani PHMJ na memberi panorangon huban nami. Terima kasih nami hubani pengurus resort nadop Manjalo kanami ibagas panorangon. Hubani nasyam haganupan orang tua nami pengurus seksi haganupan majelis jemaat, Rosi, haganupan orang tua nami, nalang boy isobutan nami sada persada. Salam marsi tandaan mahubata haganupan, Goranhu, Hotmawati, Purba. Inang namanubuhkon borusinaga. Ilayak-layak kon Tuhan di tengah-tengah ni keluarga nami. Tolu niombah, 2 dalahi sada naboro na ibagas pendidikan OP bani panorang on. Nasyam orang tua nami kuria hinaholongan ni Tuhan. Hanami na jongjong ijon bani panorang on isa dari hanami gok hahurangan do hanami Bapak Inang bani pelayanan khusus ni maai sebagai hasoman ni Bapa mangidangi itongah-tongah ni kuriain. Tapi ibagas tonggo nami hubani Tuhan. Holong ni Tuhan ma
na menyempurnahon hahurangan nami ai. Marhitehon ni hasirsiron na siyam orang tua nami. Laho paingat kon hanami. Mambere saran huban nami. Ase bani haganup pangidangion itong-atongan ni kurian ni Tuhan. Tuhan ma namar sangap. Sonay mahata nami, ang godong hurang lobi kanami mangindo maaf. Oras Bataganupan. Terima kasih mabay Tuhan, boy hita pajupah bani mingguon, ibagas penyambutan nasonin luar biasa nih. Terima kasih bani Majelis Jemaat PHMJ Jalan Jenderal Sudirman. Sonaya ge hasuman nami sa tim pengurus resort perutusan Sinode Bolon. Terima kasih bani nasyam bapainang age nyumbah nami na hadir bani panorangon. Domay patandahon inang pandita nokan hanami haganuban. Nyumbah cuma goraku langi patuga. Lupa ya patandahon. Tahalani domadong izay Pendeta Marlan Damanik. Ya selamat berjumpa, selamat bekerja sama, selamat melayani mabata ganupan. Langadong pambutuh nami. Langadong keahlian nami. Sada duha sa harapan nami hubanin na siyam. Ang godihut na siya maganupan kuryon terlibat bani pelayanan ay makibanggaan nami. Memang sa taon ha nami ijon pakon Pendeta Bonardahlan Sumbayak. Tapi halani tugas distrik lang pala ganuban hitara boy rap marsaur bani setiap sektor. Tapi karakter ni kuryon nahudingat ay karakter na sangat baik. Marturuh nyuhur sinraya ay dora hudingat songon lapot ni persahap ni pengantar jemaat do rata-rata isudirmanon. Naido nahudingat sa pesadarion. Terima kasih bani respon jawaban na siyam marhitehon ni agepehan nami mangidangihan jalan Sisinga mga raja, tapi perhatian ni pengurus resort PHMJ GKPS Jalan Jenderal Sudirman, Rosi Haganupan Pagur ni Kuria, Aturang Damertina, Sonaege kawan-kawan memperhatihon bahwa pembangunan rumah hai menjadi sada perhatian na istimewa bani nasyam. Anjahai ya apresiasi hanami sebagai pendeta nadop manaditangani sertijab serah terima jabatan bani tanggal 15 na salpu. Mitor ijawab nasyam do ahan nagabe persoalan itong atongahan ni domisili. Lang mitor marbedo huma penyambutan nasyam AGP sipata songon sekur rohku jalan singa urusan administrasi. Terima kasih tondong. Jadi mungkin patar pe rape dubung nasyam na mangindo tonggo konseling mungkin huzay siap dotong kanami. I jala singa paima salose rumah ta atape rumah pastori na irencanahun hita. Terima kasih ma lang palagancang ka na memarsahap. Dong dope panorang ta lahu membuka hubungan kerjasama itong-atongan ni pelayanan mendalanhon tri tugas panggilan gereja itong-atongan ni GKPS resort Siantar Sada teristimewa GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantaron. Terima kasih ma Horas Bataganupan.
Ya, terima kasih ma buat mana samun di sumber pandita, sunai inang kon nyombah. Bata ganupan Bapak Inang kesunai nyombah nama poso pada son nami ma ting atape penjelasan ting bata bani panorang kebaktian minggu siangon songon nai pada sekan nami nokkan humani dini bani kebaktian minggu pagi. Na parlubi ting sihol marpadan sihol manjalo perpadanan marhaja buondo nyombah ni hita kuriaon aima Oscar Girsang anak ni Bapak Simon Girsang tinubukun ni Inang Marni boru Simanjutak pun sektor siah kuriaon. Wip Igerejaon atorangan bani Oscar Girsang gorodo bani panorang minggu pagion sondai orang tuani Bapak Simon naik pokon Inang Marni tugas atape hatorangan lebih lanjut na perlu be tepat waktu ma pardas nasiam Igerejaon bani panorang tanggal 6 Maret 2020 sada aima pukul 12 wib. Na paduahon kedua belah pihak keluarga masih tetap tene bani masa pandemi viruson tetap mematuhi protokol kesehatan salah sada na penting protokol kesehatan aima wajib masker cuci tangan sunai holi ambil jarak jaga jarak perkundulan di gerejaon bakun ukur holi suhu tubuh na yor jahon ni pengurus sektor aima na perlubi ting siul marpadan sektor siah kubani nokan nasugut doma ondos kubani yang bersangkutan pokan keluarga ya ni nokan doma malapor sedia ben nami doma ibu gihan amin ini cuman Bapak Simon Girsang lape dong nokan dong malapor tap ibu gisedia alanyai kubani nasiam salinari keluarga Girsang anggolang roh ijon panorangon asibani pengurus sektor itu kun muse ting-tingon hubani nang bersangkutan. Na paduahon otangan sosialisasi pengangkatan samas pakon situa. Songon adop iting-tingkon bani minggu nasalpu sonah humani ting-ting sadarion ase hubani asoman nami haganup samas. Sonah ge situa tonga-tonga ni kuriaon pakon calon bakal samas pakon calon bakal situa Inang hita ganupan selaku anggota sidi adalah hubani padahal ni panorang tonga-tonga ni GKPS adong perubahan dasar ni IGKPS tene bani peraturan termasuk mai pengangkatan samas paku situa pakon tupoksi tugas pakon fungsi ni samas paku situa dong perbedaan holi dong huban tata laksana baruai halanyai sadarion ase mas ase banjei boge hita terlebih hubani sita situa samas horjai yotang roh be mahita salose kebaktian minggu siangon aima manjalo patorangan petunjuk pelaksanaan pemilihan situa sunai samas sunai humani petunjuk tentang tupok sini situa pokok samas na ipadas ni narasumberta aima Inang Pendeta Dr. Yusni Herlina Saragi siluk keluar kebaktian minggu siangon salinari Arab urnami roh mahita Nene, aima namar hodungan hujai. Napar pudi. Sadaran hubani
jadwal kalender GKPS tahun 2021 bani hari Minggu na loroh tanggal 7 Maret 2021 ya dong kondo pesta Minggu Inang sa GKPS sekaligus dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Jadi songon nasomal ikuriat tahun pamasahita dai bani panorang kebaktian Minggu pagi, siang, pakon sore. Nomor hodungan hujon. Patugah kanami asihubani haganupan si pangidangi kebaktian Minggu pagi, siang, sore bani Minggu wanita ai, Minggu Inang ai ase sirsirma idingat bema tugas ni. Domo hubani na dop itodoh ni pengurus seksi Inang Kuriaon. Namangihut domo hubani pesta Minggu Inang. Songon nasomal bani pesta kategorial marsilua duit do hita ibagas amplop. Salinari marsilua duit do hita ibagas amplop ay mamarhitehon ni galangan patuluhon. Tapi mengantisipasi ase ulang terlalu dekat kita marurup roh kulobion tetap mahita manggalang ihun dulat tabei. Ini ase marsi ngatak kita nomor peduman ujai. Baru na mangihut Bapak Inang hitaganupan tetap petugas kanami doma 2 minggu berturut-turut ting-tingon tuga-tugaon tapi mengetahui kita lupa on mau se pasingat kon naparpudi ase idingat kita. Awal Maret 2021 pukah kita ma aima mangadongkon kebaktian partongguan hadumuan andaran hubani program ni jadwal ni kuriata. Jadi awal Maret lang mangadongkon kebaktian partongguan hitai rumah nibe. Tapi mangadongkon partongguan mahita ibagi per sektor-sektor aima tulu sektor per sadapan orang. Ibagas hatorangan na mangihut ipukah maay tanggal 2 Maret 2021 hari Salasaon. Haduan masuk pukul 10 pituip sektor naman dihuti partungguan hadumuan aima sektor sada, sektor opat, sektor siah. Baru hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 panorang ni sarupa jam 10 pituip sektor naman dihuti partongguan hadumuan sektor tolu, sektor 5, sektor 6. Namangihut hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 jam ni sarupa jam 10 pituip naman dihuti partongguan hadumuan sektor 2, sektor 7, sektor 8. Jadi bata Bapak Inang hitaganupan pangindoan jadwal onma hita rohi sesuai dengan jadwal sektor tede. Ya, jadi roh bema hita dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan, wajib marmasker. Namangidangi hita sekaligus mai dalam rangka pesta Minggu Inang aima seksi Inang Kuriaon. Baik si parambilan, para agenda si basa doding pakon naligan. Terakhir, jadwal kebaktian atau jadwal kebaktian mandihuti kebaktian Minggu naroh bani pesta Minggu Inang. Kebaktian Minggu pagi, sektor sada, sektor 2, sektor tolu. Kebaktian Minggu siang, sektor opat, sektor 5, sektor 6. Kebaktian Minggu sore, sektor 7, sektor 8, bakon sektor siang. Ope ipasingat kanami, yojur kanami, ang gubuy. Di luar ni dong halanganta abatta, ang gubuy sektor niyaima iduhita bani paroh ni parmingguatta. Halinari mohon maaf sektor onma kita
jadwal ay mahita dihuti nalahuman dihuti kebaktian minggu di samping ang kodong abad tongah-tongah ta. So naay ma ting-ting, so naay ma penjelasan ting-ting bata kanupan Bapak Inang, ba ini perhatian terombang, balas kanami ma terima kasih. Martong ko mahita. Marulak-ulak hanami Tuhan makatahon terima kasih kubamu bani panorangon. Mar kita hidup ni hurmu dan holong nyatemu huban nami haganup Bapak Inang nombah nami paguri ni kuria GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon buih hanami Tuhan dope bagas nasihat buih hanami pajuppa huse di rumahmu nama pasingon manguduti persaruan nami pakun ham bani kebaktian minggu nami Tuhan kesunai minggu pagi na sugut sunai use minggu na padualion bani siang narion Tuhan nebata nami domanokan ipadas kanami ting-ting atau pe nasihol si pamasaon tongah-tongah ni kuriaon baik may Tuhan nyombah nami nasihol manjalo perpadanan marhajabuan sunai humani nyombah nami nasihol manjalo pamasu-masuan marhajabuan asibani sedia Tuhan kedua belah pihak keluarga terlebih nyombah in nalahu manjalo perpadanan sunai humani nalahu manjalo pamasu-masuan ibagas minggon beri hamma bisa dia tong-tong ajur gitu nyakula sunai humani bani kedua belah pihak keluarga orang tua ase pahot ham pikiran sedia persiapan nomor hodumuan hubani pelaksanaan horzani ayale Bapa. Sunai nok kenai Bapa doma ipamasahanami aima marhetihon ni sadalan hubani surat ni pimpinan sinodi GKPS. Doma itodoh pimpinan ni GKPS tonga-tonga ni kuria namion terlebih Sudirman secara umum GKPS Resort Santarsada aima Bapa nami Bapak Pendeta Marlan Damanik akun keluarga nalau mangidangi tonga-tonga ni kuria GKPS Resort Santarsada terkhusus tonga-tonga ni GKPS Sudirman pargogoi hamma bapaon nai pakun keluarga pakun nyombah ganupan maritehon ni sebagai pelayan sebagai juak-juakmu nalahu pararatkon hatamu tonga-tonga ni kuria sa GKPS Resort Santarsada. Sonai duhmani Tuhan sadalan hubani jadwal tonga-tonga ni GKPS bani minggu nalaroh ya dongkon mause ulaki mause bagas tahunon aima sada pesta malas nihur marhitehon ni pesta minggu inang sa GKPS na izape Marianan secara khusus tonga-tonga ni kuria nami kuria Sudirman Bapak hubani pengurus marloza-loza maranggion dalam rangka persiapan ni pesta minggu inangai pakon haganupan nadop itu sedia nala sebagai petugas mangidangi bani kebaktian pertongguan kebaktian permingguan pargogoi ham sedia beri ham uhur pikiran hebe sedia beri ham hubani sedia hikmat marhiteni tondui muton na passing na maranan ibagas uhur pikiran sedia nalah mangajari sedia tong-tong Tuhan bagas gok malas nihur marhitihon ni nalau padaskon hatamu baik di pertongguan baik di kebaktian minggu pakon haganup petugas haganupan ay Tuhan marhitihon ni nalau mangidangi hamdu ay bani hasangapon ni goranmu Bapa tokinari jalohan nami ma bogihan nami ma tadah ni pertendon nami marhitihon ni hatamu na pidadas ni juak-juakmu Bapak Pendeta nami buai ham labah ni hauron nami tondi muman tondi na passing sorap ibagas pikiran nami hatamuin ondos kwen nami Yerusia nami dana i horzaok kanami i parhaguluk kanami bay na mandalani gulus si ganupanari dosa palangguran nami Bapa mangelek manginduhan nami hubamu marpangulaki mahurmu ben nami ganup marsada-sada sasap kamain asa tong-tong hanami patut kaon dosan di pasu-pasu apa malas dihur pitah nahumbamu
On matonggo nami hubamu Tuhan, holong maham jalo ham hanami, pita ibagas gora ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na manggolu. Amin. Sihol tangaron tama hatani nai bata nai padas ni Bapa Panditata. Puji hitamat Tuhan tamar hite doding haleluya. Nomor 308 ayat 1 2 pakon tolu. Damay ni naibata na mangatasi sagala hauhuron, inma manramot kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristo Jesus Tuhan tayin. Amen. Bapay nang hitahaganupan, jaluhita hata ni Tuhan, marhitehon ni na mambasa Roma 4 ayat 10 dasubani ayat 25. Diar basahita margatihan hupukah kumbani ayat 10. Marimbang sagala pangarapan do haporseon ni na mangarap ay asigabe bapa ni buhay bangsa iya domu hubani hata ni ay sonay magira ginoparmo. Sengra bungbang uhur ni manadikon hapor siyaon ni bani bagah-bagah ni naibata, tapi lambin toguh ni do tene hapor siyaon ni anjaha ipasangap do naibata. Halanyay do asay hira ay gabe hapit toran ni.
Tapi dihudo halani hita anjah ipar hirahon doai batta na porsaya bani sipapuho Yesus Tuhan tain humbani namate. Terima kasih mau bata ganupan salom. Bapak inang pakai hita panorangon laho manjalo hatani Tuhan, merenungkon hatani Tuhan. Bani waktu na cukup singkat tene. Halani ya memang maklum doha nami penyambutan on agak memakan waktu. Tapi lang adong ambilan na singkat dah. Pahami hita tidak ada renungan singkat. Tidak ada firman Tuhan yang singkat. Halani hatani na bata unitas satu kesatuan. Bapak inang hita ganupan tema ni atape topik mingguanta jengis tumang. Iparhirahon na ibatado hapor sayaon ni halak na porsaya. Bani panorang Kuria Rom saling membenarkan diri, halak Yahudi merhitehon ni titah pakon sunat ni, menganggap ay menjadi dalan papitorhon pakon manjalu haluahon. Justru Paulus, Apostel Paulus membain penginjilan hubani sedia merhitehon ni surat Rom bahwa Tuhan doma memperhirahon haporseon ni halak iperhitungkon onma inti ni ambilan tahun sebutul ni AGP ibain analogi sada tokoh pada nabasaya humbani Abraham. Tapi humbani inti ni suraton halanyai do ase ihira ai gabe hapitoroni hata iparhirahon bani seng pitah halani ia tumang ase tersuratai lang pitah ku bani Abraham tumang ase isuratkon Bibelon tapi dihut bamu hubakku hubani segala na porsaya dihut do halani hita anjah iparhirahon doai bata na porsaya bani sipa puho Yesus Tuhan tain humbani namati ayon dos kondo iya halani palanggaronta anjah ipaguluh halani pamitorion bata. Jadi konsep tentang keselamatan na ipahami Kuria Rom ipajenges atape ibere evangelium merhitehon ni ambilan tahun bahwa hita ipaluah lang halani dierga beita. Abraham bukanlah bapa Taurat dan bapa sunat, tapi bapa orang percaya. Ai tak kasih petugah Paulus sebagai ahli perjanjian lama bahwa Abraham na ibanggahon anggo sonari ay dong tolu 3 rumpun, 1 rumpun 3 kepercayaan. Ia kui agama Yahudi Abraham ay menjadi tokoh penting bani agama ni dia. Muslim pesongonay, Nasrani pesongonay. Tapi sonahi talah mga Rusyay bahwa Abraham bukanlah bapa Taurat, lang bapa ni titah ya. Halani lapiro titah. Abraham Pittori dibenarkan Allah bukan karena sunat. Tapi agoy dah kita bani buku Sada Musa bahwa Abraham ay Pittori halani hapor sayaon. Hapor sayaon hubani Tuhan. Ay membahen ketaatan baru na berbeda pakon cara hidup agama Yahudi. Ketaatan secara menginginkan berusaha
untuk mencari berkat Allah. Hita dom may pasu-pasu Tuhan. Mari hita ni Kristus na dop iparsilangkon na dopuho humbani namati bani ayat-ayat terahiray. Halanay Bapak inang hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus salinari bahwa hapor sayon ta do sola fide hapor sayon ta aido mambain hita ipitori na ibata. Abraham ipitori sedo halani kesempurnaan ni, bukan karena kesempurnaan hidupnya, tapi dia dibenarkan oleh anugerah Allah. Halani hapor sayon ni hubani Tuhan. Analogi ay ipatorang humbani ayat 10 aluh tenay. Das kubani ayat berikut nih. Nini marimbang segala pangarapan do hapor sayon ni mangarap ay asigabe bapa ni buhay bangsa. Andahaseng roh galik ni hapor sayon ni paidahidah akulani na mati-mati ay. Agepe usiani 100 tahun. Janji keturunan kelahiran Ishak lape terwujud. Tapi por saya dia tuk do gogoh ni nai bata nai hapor saya ini lahu memberi janji ni Tuhan ai hubane. Ijon ma kekuatan iman. Artinya ai Bapak inang anggo usukun na siyam sonari aha manaboy menerobos sejarah. Por saya doon na siyam masuk surga holi. Inangon malubi, por saya doon na siyam. Halanya Ong gagat niya hamar tandang hu surga ay. Langkan. Por saya do na siyam ba pohon ba ni Tuhan Yesus? Kita ba apa membalo si por saya do kan? Pasti percaya. Ong gagat ni pazupan na siyam izalan cipto. Tidak. Yang dapat menembus sejarah adalah iman percaya kita. Aima kekuatan ni halak nomor pangarapan hubani Tuhan yang bisa melampaui rasio, yang bisa melampaui analisa manusia, teknologi. Aido sepur saya hita, orang percaya pasti masuk surga. Lang pala biar hita halani. Iman itulah yang memberikan kekuatan bani hita. Angko lang halani hapor seon. Alang ka pasupahau. Lang ka martandang au. Kubiding-biding ni surga pelopeong gaau. Tapi saya yakin akan janji Tuhan. Naima si Abraham. Ia marpangarapan lang bani situasi na enak. Lansia secara biologi usia 90 tahun, 100 tahun Abraham itu sudah di situasi yang tidak mungkin. Bani penggenapan janji ai. Tapi bagi Tuhan mungkin. Izon ma sada malas nyuhur na ija Tuhan ai memberi kekuatan ahase Bapak inang hita ganupan perenungan bata agak sistematis subahin zon lu langsung patah membain PowerPoint nih. Perenungan bata bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berjalan di dalam kepercayaan kita. On masada songon bapata ihira do hapor sayaon taai. Tuhan memperhitungkan iman kita. Karena itu percayalah. Karena dosa balusnya sebetul ni. Nasi oli patugah Paulus kubani kuria Rom. Maka percayalah kepada Yesus yang bangkit dari antara mati itu. Napa duahon Bapak inang.
bani situasi sulit, na ido pako kita, bani panorangon, sering do kita menghadapi benturan-benturan sosial, harus physical distancing, harapan kita cipika-cipiki, biasa ni marsihawalan dulu gereja, olang be, pada udauh ma bapa pakon inang. Jaga jarak nini. Ulang-ulang ay homay bain si Dalia ni rumah. Asi pada udauh si di rumah. Hati-hati kita banyai. Ini menjadi persoalan kita bersama. Belum lagi masalah benturan ekonomi, adat istiadat, pakon mungkin bani pekerjaan semakin sulit. Guru SD dituntut untuk menguasai teknologi. Sadukannya lang mar laptop, langong kau membain chattingan, dukuran mengirim PR, membahin ujian Google Form, sonari lang boy lang itarok koninang ma atau bapa guru SDP dom masuk kudai. Itu adalah kesulitan baru. Tapi lang pitah kamu na mengalami kesulitan lain. Lang pitah para medis menghadapi kesulitan lain. Abraham lang muru haporseon ni AGP iidah ipaida hidah na maate ma hatahono nakulani. Kada dunini zai on sada kalimat usihan na ipatugah Paulus bahwa di saat kita lemah, mari kita kuatkan iman kita. Di saat kita menghadapi problem, persoalan COVID-19, kuatkan iman kita. Makin dekat kepada Tuhan. Tokoh-tokoh perjanjian lama, hanya imanlah yang membawa mereka kepada berkat yang luar biasa, kekuatan, pencerahan setiap hari. Henok na membangun persekutuan hubani Tuhan, Noah na membangun persekutuan hubani Tuhan, marsaur pakon Tuhan, berkawan karib dengan Tuhan, maka dia menjadi saluran berkat hubani ginoparni songonay do mahita. Jadi malas nyuhurta na patuluhon aima ihira do hapor seonta ibagas Jesus Kristus. Anggo au malas duhuru, anggo misal ni dong sada oni tangar situan ni GPIB gerbang Istana Bogor don nokan si hulya dihut bani acaron au malas duhuru siap ya jadi abang angkatku bani panorang izia Dr. Bona si manungkalit sampai sadarion abang angkatku dia abangku dia apalagi ihira au gabe anaknya Abraham itu luar biasa. Ihirham masuk ke bani haporsionnya Abraham. Itu adalah berkat Tuhan. Amin. Ya itu yang menjadi penting bani hasa tahun-tahun. Tapi sadana irenungkon hita AGP dong tantangan cobaan yang halami hita. Marilah kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Bangun kepercayaan tongah-tongah ni kuriain. Itu tongah-tongah ni keluarga. Karena kepercayaan itu adalah kekuatan di tengah-tengah sosial. Panutup nih tahun sonon. Ongkado ubasa bani buku ni Soekarno. Negara yang kuat itu ada 3 faktor. Yang pertama kuat militernya. Yang kedua kuat ekonominya. Sandang pangan harus ada. Yang ketiga kuat kepercayaan rakyat. Baru adong manukun anggo icabut masada ai aha mana perlu icabut untuk dikurangi tidak apa-apa kurangi kekuatan militer. Kalau dikurangi lagi satu lagi apa yang perlu dikurangi? Kurangi tidak apa-apa sandang pangan kurang tidak apa-apa kita bisa pasang musik dangdut joget enggak masalah. Yang ketiga tidak bisa kita kurangi, yaitu kepercayaan kepada pemimpin. Rakyat harus mempercayai pemimpinnya. Belief
Harus ada percaya. Kalau hilang kepercayaan anak kepada Bapa, itu menjadi persoalan. Apalagi kepercayaan inang hubani Bapa, Bapa hubani inang. Itu menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Tapi mari kita bangun. Kekuatan kita adalah iman, percaya kepada Tuhan. Agea hana masa angko pos duhur na siyam hubani Tuhan marsiha percaya dehita. Ay man tahun ni Pandita Haem Girsang waktu au guru malua iresot ni Sambu Baru. Nini halak na porsayam biya maningon boy marsiha porsayaan. Wah, luar biasa ini Nuru. Jana ay mana nalang boy halupahon bahwa iman itu adalah kekuatan. Ya, jadong dong upasa kiriman humbani Pandita Zaksin dorong. Nini sunon. Alani dong nokan marupasa. Kana do. Bolak do tanoh Hanopan. Bahen panuanan ni Pinus. Say maluah do hita ganupan angko porsaya bani Jesus. Pertongko maita. Terima kasih mabamu Tuhan. Hamdo na ihapur saya ihan nami. Bani ganupan perdalanan ni guluh nami. Halani marhiti hon ni Indo. Lambin margogoh kanami Tuhan. Lahu mandopakon namasa bani guluh nami. Sunay homa mandalanhon tugas tanggung jawab nami. Tuhan mamasu-masu mahamba ni ganup pagori ni kuryamu. Marhiti hon ni hatamu. Say pergugui ham matungon haporsyon nami. Asi ulang hanami talu menghadapi masalah-masalah akibat COVID-10 siah. Tapi tetap hanami ibagas tengir nyuhur maju bergerak mardalan songon Abraham domu hubani haporsyon ni hubamu. Itonggohok kanami dohoma rapat-rapat sidang-sidang nasihon ilaksanahon kuryamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantaron. Hamdo tong-tong pangajaman nami na mambubai haganupan majelis jemaat sonai ge PHMJ lahu mandalanuh naganupanin asibuhoy mardalan ibagas na tursa. Itong kohok kanami dohoma Tuhan keluarga nami na ibagas duka opes panorangon. Marhitihon ni parujung golun ni almarhum si tua taman purba. Tarolos maham Tuhan mangapos si dia. Memberi semangat na baru. Asi tetap homa Tuhan jupahan gogos si dia songon ham. Memberi gogoh kuban nami. Songok kam memberi gogoh kuban si Abraham. Hidup maham Bapa. Pardosa na bagal Tuhan nami. Parlobe masasap kamin. Asi talupkan nami. Ilobe-lobe mo. Gabi yanan ni pasu-pasumu marhitay Kristus Jesus jalo ham matongko pakon elekele nami. Amen. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata na gabi onjolan bata, laho manggalang, ay manatarsurat bani Psalmen 50 ayat 14, galangkon mabagal nyuhur bani naibata, anjaha galari mabagah-bagahmu bani situmbulanin, sunari patupu hita magalanganta. Thank you.
Riap mahita jongjong. Ondos kon hita magalanganta hubani Tuhan na ibata martongko mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardiar layak jana na unjak huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, ala ni tongtong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domay hasomani ham hanami, jana ipasu-pasu ham hurja nami das subani sadarion. Sonari bagas malas ni uhur roh do hanami, mangondos kon buani horja, na do pinasupasumuin, gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu, on pesajaloham magalangan namion, pay nasangapon ni goranmu, jana mambain lambin marhataridahan, harajonmu i dunia on. Ibagas goran niya nakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, jaloham tonggo pakon elek-elek nami. Amen. Ganu bineremuin tondui pakon akulaku. Ham Bapa namin ay naguryatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaon mo, say saut maharosun ni hurmu inaguritong ahon, songon na inaguryatas. Berhama ben nami sa daryon haguluhan aryari, sasap hamadusa nami songon panasap nami, banidusa ni hasoman na mardusa dupak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, paluah hamahanami humbani pangago. Laho manasyam, janah totap manasyam, ulang mubah-ubah. Anja halambin surung may bagas horja ni Tuhan in, ay botoh nasyam, sedos na soya halojaon ni ibagas Tuhanin. Mulak manasyam ibagas damay, jaloham mapasupasu ni Tuhan na ibatata. Ipasupasuan jaha iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama buhin ni hubamu, jana maidop mauhurnya mga idaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhin ni hubamu, jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amen. Salam. Horas mo ba taganupan?
matematika kehidupan. Dosa jangan ditambah, amal jangan dikurang, cinta jangan dibagi, hidup